어색하고 성공 महाराजा sini production manusia bono bahayna sini khapang hamjang ya pharo bini jare ini kita hak nangai sini maharaja asake architect nya pharo sungete sungluguinan mangka boni je sara kitra jo boni town hoje college hoje de barno no modernize ne bage tripa haseo bos ai to bani क्या बात है तो मुझे वो न बहुत इसमें नहीं बगई क्योंकि जबांग में जगह लेकिन खान बने आंकों बंग खाया इन जबांग में प्रोग्राम तंगो अब लोग साना एक दाब नेक्स्ट जनरेशन लोग आंकों को करना है बनी बुसु इन्हें महाराज कुमारी तो क्या देवी वो बॉय रखवांग में तो क्या खबर सुनी अब लोग किसा कोरे बाइजा दी कोरे हुई सीधी चुंगो मखाई चुंगनी तब वो मखाई तो खाती है जनरेशन में आंकों को करना अपन बगे ini do kono no obolo sana ni mutugo ini ijahas kiri kai ohani ini live ma kiri na kai live ma na siang na kai ini id kiri na kai ini ma pressure kan na mai ya abani bage anne generation no ko be man mutugo please mera boy kore di tabo boy kurka abani bage ang ko ya ini rally ni tango kime periya no Bakani, di mana jaga sempurna itu sempurna kan? Awan kore, jam program kamu harap juga sempurna. Oh kaham nama jadi jauh teman dapharal si sadi bahasa di orang sadi. Asal tu sahaja kamu masuk.
Today we are very happy and excited because we celebrating 117th birth anniversary of our late Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur. He is the architect of Tripura. As we all know, he is our king, he is our Mubagra. We all respect him, we all love him. Today also I thank the government of Tripura because since 2019 we have declared the state holiday during the birthday of Maharaja Bir Bikram. Therefore, we all celebrate him, we all worship him because he is our hero, he is our king. He has maintained a lot of peace and tranquility in our state. During his regime, we have found that he is a secular king. He has established Buddhist temple, he has established Christian church, he established a Muslim church, even his Muslim masjid, even he established the Hindu temple. Therefore, he is secular king, as we know. Therefore, we all love him and we have to follow him. Today, we know all of the people in India, different part of, even in the world, who are living out, living in the different part of country, are celebrating this 117th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram. Therefore, we are very proud today, and we want to send a message of the love and tranquility of our king. Therefore, our Tripura people are very proud, and today we have celebrated. And every year, I used to give regard to our Maharaja Bir Bikram Welfare Society, that led by Sivani Deborma. Every year since 2018, I have seen that we took peace march from our palace compound to graveyard, our royal graveyard in Portola. So we token of our love and token of respect, we offer him our flower and we bouquet because of he's our king, as we all love him. Therefore, this is a very proud moment for us, and I request all the people of Tripura, in spite of different culture, different religious, different political party, we have to respect him because he's our icon. He's our architect of Tripura state. Thank you very much. Ambai, ini bela tu satu khazan, bela tu kampung kami Malay sini Maithat Maharaja, 184 number Raja, ini apa yang sama tu palanya ni kan kamu. Ini abang Maharaja Bir Bikram itu dalam dibanding dengan ini orang rally lainnya, rally ni koresi
orang kaman kami kami kegra man pore sasan gato kami nai jengarwo sasan gato kami jeng lagi. Ini Cina Maharaja na belai ini jeng belai kana bolai nani mutung ba jeng bukum kutu tini bubagrani oh aceh masal paling man kutu kurasi jeng raja besar itu jeng bangsa ber. Jadi siasi begini manu जेमन महाराजा वीर विक्रम itu salah Kishore Devarma dari महाराजा Pradip Vikram Kishore Devarma orang mungkin siasi kan sawiman jeng 100 জন raja-raja bangsa opong suatu bisa ini raja ni akan mas halna parlemen bagi belai ke Jogja ini महाराजा वीर विक्रम ni buka Vir Chandra Manik যখন বর্তমানে ইয়াগুলো পাঠাত মহারাজা তিনি উমর বেলায় কম 16 বছর বয়স আখরু পাঠাইমানে ইয়াগুলো কেবা 16 বছর বয়স তিনি ও রাজ্য বচালমানি নাংখা কেবা বেলায় তিনি পরিনানি মুতুঙ্গো পড়ানো বেলায় বিনি আগ্রহ দङ বিনি গান গীতা হইতে গল্প কবিতা সিনা হইতে বেবা বিনি লাইখাই গোरों বা বিনি বখাও উৎসাহ দङ তিনি bo পরিনানি বাগিনাই bo 16 বছর বয়স bo রাজ্য চালুলিয়া bo আর শাসন পরিষদ তিনি নাই কাছে কমিটি গঠন করে শাসন পরিষদ কমিটি গঠন পরে bo বিনি পড়াশোনা পাই নাই bo রাজ্য চালুকনানি আর রাজ্য চালুক কেবা bo রাজ্য চালুকখানো বেলাইকে bo bini bo গান গীতা বাসিনো হামজাগো বাসুরি সুমইবো বাসিনো তামবো বাসিক কইনা ফাটারগো বেরাইনানি মুতুং যাবো বা ফাটারগো বেরাयो bo আমেরিকা ro bo থাঙ্গিনাই আরনি প্রেসিডেন্ট ro bai malayo aroni boro kota ro bai malayo hatarni মানে চামং hatarni আবহাওয়া ro nayo tai bo bini রাজ্য bo ফাইনাই আমহাই কেন বন আর কেতে বহনি হিজাগো bo ফাইনাই ও bini রাজ্য ফাইনাই bo je or nirmohal tikasara je nirmohal rok tangmani belai ke wana masing sachini maharaja belai ke brand gnang belai ke wan sukna kereng belai ke bo bini wan sukman belai ke pas bo wan sukma se wan sugui tini tamong no ulo tamong na abo porjonto bo saimano ama hai asut bini brand tongo chini maharaja bibiko mani ko bahadur ni bo hai pano bo jodi kethang tongkhang kai bo jodi umur 17 ke thikang kai sino o Tripura rajyo sini tini omo hai tong unglak khamun jeng orai unglai tongai mani binman man tongmani hak kemaja ge kahlai tolai mani hak kemaja ge sidik tongmani jeng opo siringna nangla kamu jadi sini maharaja jodi bini umur 5 ke thikang kai beba bo umur 5 ke uno bo tinani nangka bo timani kai 1946 sonni 15 Oktober bo akta ni polis minito langma kota pasti umur 1 ya dimana bagi bini busalah koroksa kelangkangka bini bihik sini Maharani Kanchan Prabha Devi bo penggukha dai busalah sini Maharaja Singtabuk je Maharaja ke Sangtongko sini Maharaja Pradip Kishore bini Bupati Kishore bo tongkha botong inai o rajo no caluknani bagai nai o sini Maharaja Kanchan Prabha Devi Bharat bai Majar agreement Majar agreement khaimani yagulo ini orwo sini tamnan jengkelai ke kepal hamya sini kepala birman phai thangka tam himale rashtantra pai thangka ganatantra hapai mani ulo patani bororo burung khaimani bagai cinta ha kosok jak cinta birman manjak ungitung ang obosu pobogani mutung ini takute bu koksong au jengras raja ne bangsa to ni kok salai keba cinta bu kosto birman manjak ini Maharaja je khasi ge bara kailam tulang mani bara tabu sini Maharaja no paithak Maharaja Pradip Kishore ni jeng je bubagra ni sini lai mani bono tabu je bin dabra khaibe bara bini
बफा खायबिया बारानो बायनानै फानखांनानै जरा हारि खानचानि मारिव खायलायनाय जों अब रखादा खालायमानो जों इसे साफानो रखादा खालायमानो जों रखादा खानचानि दिनैनाय दिनैनि अ महाराजा बिदिजों किसुमान बाहादुर आसमानि हालो अब हमनानै
Oi Paul, ông khai cái gì interview na gan? Kita ông thật ra, ông khai cái gì đấy? नमस्कार, आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं हमारे पूज्य महाराजा बी विक्रमानिके बहादुर किशोर देव बर्मन ऑफ त्रिपुरा के लिए। आज उनका 117th बर्थ एनिवर्सरी है। आपको जैसे पता है उनका जन्म इस दिन हुआ था। उस समय महाराजा वीरेंद्र किशोर और महारानी अरुंधति देवी को, और इतने सालों में जो भी कुछ हम लोग ने डेवलपमेंट देखा है त्रिपुरा में, आधुनिक त्रिपुरा में, ये सब उनके कारण हुआ है। So what I would like to say is that every year we have been celebrating Maharaja's birthday, but what is the message we should give to our people, and what should we learn from his birthday? हमको ये सीखना है, we should get inspiration from Maharaja's life. Maharaja passed away at the age of 39 years only, but 39 years इतने कम उम्र में महाराजा ने जो करके हमें दिखाया, ये हम आजकल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, बहुत कुछ हेल्प होने के बावजूद, कम्युनिकेशन बेटर है, उसके बाद भी हम नहीं कर सकते। आजकल हमको फंड्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या अलग अलग वर्ल्ड बैंक या कोई भी प्रोजेक्ट से। उस समय महाराजा को फंड करता था। महाराजा खुद जो भी कुछ डेवलपमेंट त्रिपुरा में लोगों के लिए करना पड़ता था, खुद अपने जो भी कुछ पैसा जो त्रिपुरा में था उनसे करना पड़ता था। ऐसा भी टाइम गया है, बहुत लोगों को पता नहीं है, जब त्रिपुरा का हालत बहुत ख़राब था। जब महाराज पहले बार राजा बने, महाराज वीरेंद्र किशोर ऑल्सो डाइड एट द एज ऑफ 39। तो महाराजा वीर विक्रम वॉज ओनली 15 years old, 15। अभी 15 years में यू सी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। महाराजा को एक महाराज बनना पड़ा फॉर द होल स्टेट, और बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था उस समय। फाइनेंशियल क्राइसिस भी था त्रिपुरा में। तो महाराजा's mothers, they took their jewelry, they sold it in order to do his installation, to his coronation, and to basically like a bank we have today, the money they had, that was used for the development of Tripura. So there was no selfishness. सभी लोग अपने दिल से त्रिपुरा के लोगों के लिए, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। अभी हमको यही सोचना है कि आजकल सब कुछ होने के बावजूद क्यों हमारे पास में वैसा प्रोग्रेस नहीं है, क्यों यहाँ पे इतना दुख है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एवरी डे, वेदर इज ड्रग एडिक्शन और रॉबरीज और देयर मेनी थिंग्स, स्मगलिंग। वो समय क्यों नहीं होता था? बिकॉज देयर वाज डिसिप्लिन इन त्रिपुरा। महाराजा वाज अ डिसिप्लिन पर्सन एंड ही लव्ड द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड ही डिड एवरीथिंग फ्रॉम हिज हार्ट। सो ऑन दिस डे आई वुड लाइक ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर हिम as a patriot, as a true martyr, because he passed away before independence, but he merged with India. He did all this, sacrificing everything for the hope of a better tomorrow. So today, let us all make a pledge that we will work towards Maharaja's dreams and make Tripura an ideal state. Thank you. Namaskar. And once again, very happy birthday on behalf of Maharaja Veer Vikram to everybody.
एसे